Indzaba-ke Maswati Lamahle Afuse Nxumalo yemholo losolo ubanjwe nguhulumende lese sithi lapha asesihlathile ngoba inkantolo Maswati Lamahle lekufuna ukuthi sikubuke ngato siyavusela la kaSwaziland News ngomhleli ngizwele Martin Dlamini. Inkantolo Maswati Lamahle akufuneki kube inkantolo tekulaya abantu as much as sithi Nxumalo kunemacala lasolakala kiwo ekugagadlela kodwa ke lesi sikubona kwentiwa nguhulumende ngoba injustice Maswati Lamahle akufuneki sibuke ukuthi ngoba sente kakulona sewuyalayeka ngoba kusasa itawendiwa kulomunye kufuna nje injustice siyekhude lana Maswati Lamahle Nxumalo waphelwa i-contract of employment wemukela ukuthi umsebenzi sowuphelile ubekwe emacala wahamba wayekhaya wathi nakasesekhaya wabidwa nasiva ke i-CSC yahamba yayawuthathisa enkosini kokuthi angabuyiswa iNxumalo noma ke sithola imibiko lehlukene ukuthi inkosi yavuma labanye bathi ayivumanga kodwa lesekwendekile manje i-CSC yase isayina i-contract of employment naNxumalo i-contract ke Maswati Lamahle naseyisayiniwe iye isho lokuthi ingacishwa noma ke ingaterminatewa nakunjani. Kwatholakala ke Maswati Lamahle ukuthi uNdunankulu akamemukeli lo Afuse. Nyalo-ke zowehliswa uyenyuswa ke zowufuna imali yakhe kanti phela usayine i-contract nangaba basamfuni abamnikete imali yakhe ahamba ekhaya ayodibonela inkinga takade inkantolo talelinye licala leli lekucashwa liclear ucashiwe wasayina i-contract. Asathi ke kuleli veleli yini lokudlala ngebantu baphela nangaba nimfuni mnikeni imali yakhe yonke yale contract nisho ukuthi awusendele iphutha isignature iyakhuluma nangabe sowusayiniye CSC sekushoda ini but lokusala kwazowucashiwe lo muntu. Inkantolo ke Maswati Lamahle siyathemba lokuthi titayisebenta kahle lendzaba lena ngoba asifuni Maswati akithi ukuthi nakwendeka injustice kulomunye umuntu sithi lona vele unjena sabamthwasa uyabona ke inkundla njani lokho akukhombe maturity Maswati akithi licala le rape lilodwa siyamkhondema nangabe wakwenda kodwa ke sitawubona inkantolo keja lena ecasheka bamcasha bamati baka CSC uthi unelicala. They cannot now through the prime bese bathi hayi unelicala le-rape yebo ke vele nathi siyamazi bamcashe njani kodwa lokusala kwase bamcashile nangabe ke selibonakele liphutha mnikeni imali yakhe ningaze nimfake indleko into ebamele ngoba akusibo ubuntu lokuthi utocasha umuntu nase kumele athole imali yakhe sekufuna igubhe ngetinkantolo awadingi ukuthi kufuna umuntu ahole ithini le contract. Sezike Maswati akithi into leti kanjena sithemba inkantolo titatibuka letinto leti ngoba kuyavama kuleli live lokuthi bantu baphathwe kabi whether utinkundla noma uprogressive but lesiyaye sikucele thina ukuthi asekuke kusebenza umthetho njengoba unjalo noma ngabe lo mthetho kuyabonakala ukuthi ngoba kunanaki lokuthiwa ngema-human rights Maswati akithi lekufuna sibokubuka whether you are being accused ukuthi wenda licala noma unjani na ufike embi kwemthetho ufike embi kwelijaji lijaji libuka njenganyalo lendzaba ise-industrial court lijaji lase-industrial court alimbuki Afuse njengekuthi is an alleged rapist limbuka njengesisebenzi lesicashwe nguhulumende libuka lamaphepha lalambi kwalo lokunye sekukulenye iforum yenkantolo but lana sikhuluma ngesisebenzi nemicasho ukuthi kukahle yini ukuthi ungacasha umuntu
umsayinise i-contract uMathi ukuthi lo muntu lona unje noma ubekwe nama umsayinise i-contract naye abale ukuthi soda uthola imali atshele nabantu abakhe nemfamily yakhe ukuthi sengibuyele emsebenzini sekukhwala sitakuthola bese wena usambhadali lo muntu. Ngifuna sike mine sikubeka eceleni lokwe-rap sikhuluma ngesisebenzi nemcashi ngoba ngile mvo le bendeka kumbongo le wakwaSnathi yalo bayenda Afios. Asifuni-ke ukuthi ya bekadifenda Afios vele bekadifenda phela bekangu-spokesperson. Spokesperson vele uyadifenda. So-ke angeke bese sesithi-ke asale simjaja ngokuthi nakase sengu-spokesperson, he was defending the government. He was doing his job defending the government. Nathi as journalists we're doing our job to expose the government. But nyalo sithi-ke mina ngithi umbono wami ku-wrong lokwenteka manje ngoba kusasa kutawentiwa kulo munye. Umuntu acashwe nasekumele athole imali yakhe uhulumende abuse ukuthi yena unelehhovisi la-attorney general ubhadala ama-taxes ethu ngalokuthi nabo baye lapha enkantolo bayodifenda into le-clear straightforward. They must sign a settlement agreement and pay Afios Nxumalo. Sitochubeka silive sibuke ethu imicokwa, sibuke i-development, sibuke ukuthi live lingaya njani embili. Lena is straightforward, they must pay.